زور سپاس تگیش به ویدیوی ساعتا خوش تگیش به ویدیوی خودت پیروز بکه خدا قوت بوده اگر تحش خودت دکه ببیس پیوا خوده و پیوا خوده جی مسیح نکسکیدن البيت المؤسس على الصخر هم كش إنجيل متى هم که بخوینن اصحاح هفته بشا هفته آیت 24 ده حيو 28 فأي من يسمع أقوال هذه ويعمل بها يشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر. مسیح ده به یه گویا بسر پیوامده از ویت اوی تشبیهات کم به ظلامك قنج ظلامك يعني حكيم زانه ظلامك زانه مالافا سر كافر بناء كر يعني كرت. فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم يسقط. هره مالافا ده بسر كافر قرتي و باران لیکر و پاهاد و پر یعنی جو پیس بو و هاو مالاجی نهتمی اکید نو مسیح ده فرده ده بیک کفر انو مالات تا مالا خسر کفر کرده يعني بقاوي مسيح يعني معنى سي انه يعني بتوني قد بقى مش فهم كان كفري مسيح او بيفو مسيح يه مالا خسر بيفو مسيح بقري او مالا نهدمه. وأي من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبهه برجل غبي بنى بيته على الرمل. ودبي يجو خنا ده سر پیوه من از وی تشبیه کم بوی ظلامی وی مالا خال سر آخی قرطیه. فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطا غزيما. وأكيد مالا خسر آخی بقره آخجی معنی انو نه پیوا خوده یعنی سر پیوا خلی خود اگر تو به باران لیکر عواصف باشه و دربو او مولا جهت می. ولما انهى يسوع هذا الكلام ذهلت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كصاحب سلطة وليس مثل كتبتهم. فعملات قال كيف خوش بو بشتي ديتن مسيح اف تعليمات دو تلاميذه وملاتش دور تلاميذه هابو دبيستن فقال كيف خوش بون لأنه كان يعلمهم كصاحب سلطة لأنه مسيح برنجة كي قالك ما زن أنه يعني وقت شوان ببين از شوفيرو از عربي دوجو سلطة من بسر عربي از قانون عربي بساكنينم از قانون عربي بشيدو بم ومسيح جلبر يعني وكي خده دشتغله انه هاو دبي ورسر بيفيم بماشي ولا تاخر رابط لأنه مزانون المسيح بيفا خده ودبي بمالا خال سر پیوه من سر کفره من کفره مسیح پیواویه پیوا خوده یه مالا خال لسر پیوه مسیح مازن بکه بگره یعنی باش بی ناهد من فملاجی گلک کیف باش بو اره نا تولید بی ولیسا مثل کتبتهم ناوک ونه يعني كهنة يهودية ونه بر يهودية دا عالمين ناوك ونه او نتم دبن قال وقيل خده گوتی و خده گوتی نوصي مسيح دبي از بوارا دبي جم سر پیغامن وصا لأن خده المسيح دا بي بمارا کار دكر فباورية دا مسيح تا خلاص دكي باورية دا مسيح دا جهنم دار دخينه تا جرشبينه في دنيا دار دخي شاوه تا باش بعد كيف هوارب پیغام مسيح بقينه پیغام مسيح پیغام خده كلمته ألقاها إلى مريم وقت سورة النساء 171 دو ذكرية يعني به پیوا خوده کاتا مریم پاش مریم به حال بو مسیح جدر که فهمی گوه خوب سر پیوا مسیح دل